Kwa Malawi ndi onse ozakiza kuno ku Malawi thanizani pa ntchito yotetera nyama zakutchire ndi zinthu zachilengedwe. Lekani kupha nyama zakutchire. Der Handel mit illegalen Wildtierprodukten rangiert heute an 4. Stelle der internationalen Verbrechen. It severely impacts biodiversity and people's livelihoods, national security, social and economic development. そして野生動物の違法取引は象のような世界で最も象徴的な動物種をも絶滅の危機にさらしています。एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 20,000 हाथियों को उनके हाथीदन के लिए मारा जाता है. De dør sakte og smertefullt i fellene til krypskytterne eller fra skuddskader. Og hvis en babyelefant mister sin mor, dør gjerne den også. Muno Malawi, intendwa ya nsofu nashiasile echepelako ukutamba pye mu myaka ya 1980. Ngatuamone ifye nsofu bushile ipaiwa, aho chine nsofu shalapo afye umuyayaya. Con el único propósito de tallar sus colmillos y hacer joyas y ornamentos que realmente no necesitamos. 코끼리 없는 말라위는 관광객으로 인한 경제가 성장할 수 있는 기회를 놓칠 것입니다. Without elephants, a whole ecosystem will collapse, which in turn will affect factors like human health and agriculture. Most ruddy nach federling a hobol species is a conach na Hafric. An sin, cad súla tó a gwing, den cuidella da RV ulra. The ambassadors, high commissioners, and honorary consuls in Malawi stand here today, representing our nations in support of Malawi's campaign to stop wildlife crime. نريد جميعا توصيل هذه الرسالة إلى كل الزائرين والمقيمين في ملاوي. Que no Malawi é ilegal comprar, vender ou possuir marfim. Toa taarifa unapoona vitendo vyovyote vinavyohusiana na ujangili dhidi ya wanyamapori. Epuka kununua bidhaa za wanyamapori. 请留意你所购买的雕刻品或手链等饰品都是象牙所制成的。 Kana ni maonda a minyanga ya njovu. Zikomo kutengapo gao.